Khir tu le ngai thatu te kar thar tho tran ni chi bai le vek ule tun tuma chuan karliam ta kar top lama preseason tu result te kan ngai thla ho anga tin mai selam euro final kan ti ang te le football thu leng te thlira ngai thla ho na in nei le donang o abul tran nan Premier League Summer Series preseason tour kar top in khel munam taka luta ila in khel munam taka hian Manchester United chu an chaka Leeds United nen an in draw no an game khelle masak bera hian an king pui West Ham United chu goal khatin an ne Premier League Summer Series he in khela hian United hian goal shot tum som panga an neya Hammers lam hian goal shot tum ko nei thungin ball possession a ero West Ham United an chung nung zoka in pass dikonga po a chung nung zok an ni bok awa nei zok ero United lam an ni ta thung MetLife Stadium a in khel munum taka hian atira train team pani te in Norton a munoma goal kan mu ma hle in khel tana minute lead na leka West Ham lam hian penalty an choya penalty hi United tan an captain Bruno Fernandes son chuin gola a chantira sikhat fain ma a hroi puita anne goal lu no heng goal dang alu bel mai lova second half minute songa pani na Kobe Maino siam sak atangin Bruno Fernandes son hein khela a goal ni na le Sydney fai ma an hroi na goal aron khung le ya hi West Ham United tan minute samruk pathum na Thomas Soshek asiam sak atangin Gerard Bowen chen goal aron khung ve le ya hei bakero goal dang lubel azui talavin United lam hian Bruno Fernandes a goal ni khung mang hian goal ni goal khatin ne na an changa point thum hlutak an lo chuak in khel danga Bournemouth chon Everton chu an lo ne ve bok ti hian Premier League Summer Series game khel meka Bournemouth chon table ma an hruaya United chu pahni na anum ve mek bok English Premier League club Liverpool lam ero anmol phau thonga an khingpui AC Milan chang goal nin an ne Kaitak Sport Park Stadium a in khel monom taka hian Liverpool hian goal shot tum som pariat an neya Milan lam hian goal shot tum som nei thungin he in khela hen Rafael Leo chu achena angreng khop maya Liverpool hian an ngam lo hle in khel monom taka hian seita kangin atira train goal shot kan mungal mol maya goal po kan muma hle minute som neleka Milan team tang Christian Pulisic asiam sak atangin Rafael Leo chen ma an hruina goal aron khonga Portuguese forward hian a goal khung he Diego Jota hriat rengnan atlan thu aron tilang ngal bok anni hemi nuang goal dang kan mubel mai lova minute som ni parukna Engu moha siam sak atrain Dominic Soboslai chuan Liverpool tana ansipur sud na goal aron khonga first half a goal dang alu bel zui talo anni second half an tran deuh 13 minutes songa pani na Rafael Leo siam sak atrangin Chelsea team tana loin lan to Ruben Loftus-Cheek chuan Milan tana ma an hruina goal aron khonga hun tampo aliam ma minute songa pakwana Salamaker sa siam sak atangin Noah Okafor chuan an goal thumna aron khung le Liverpool hian thei top chuin an nor reta an thora po sengin minute som ko pathumna Konate siam sak atang godigak po chuan an sipur su then na goal aron khonga an tran le deuh 13 minute som ko palina Noah Okafor chuan goal aron khung bel zui vele ngala Goal dang lubel zui talavin AC Milan lam hian Liverpool hin goal nin an ne zui ta an ne Liverpool lam hian preseason tour hi an nei chun zom sel dona tun thlani som thum tlai lam darli le chan ve hian J League World Challenge final a Yokohama FM nen anin machonang UEFA European Championship Meichelam final kartop in khel munam taka lut vele ta ila nizan lama final game khel munam taka champion la England team awan nei zoka antrang leha anking pui world champion nilai Spain so penalty pe ta nen champion no moi atum ni nan an choi he in khela hian England lam hian goal shot tum riat an neya Spain hian goal shot tum som ni pani te meu mai nei hin ball position le in pass dikonga po Spain lam an chung nung filor laka ma se England team awan nei zoka antrang ta anne
St. Jacob's Park Stadium inkhel munom taka minute somni pangana Spain team tan Calden Clayton ma an throina goal aron khonga hemi nu hiang goal dang alubel mai lova first half sikhat fa in Spain in ma an throi second half an tran deuh chautin minute somnga pasari na England team tang Kelly siamsak atangin Alicia Rosso chon an sipur sud na goal aron khonga England team an phur hle hemi nu hian rampani te innor ton viewma se goal dang alubel zui talova extra time khelni hin heta po goal alubel zui talova penalty ma achak jok chin fel ani zui ta ani England team ta nen Lea Williamson mai ba kha badminton penalty hit chui lut loma se Chloe Kelly Charles mai ba kha Alex Greenwood an chui lut thunga Spain team tan hian Patricia chain penalty achui lut thonga Mariona Bonmati maibaka Salma te chon penalty hi an thel vek thonga penalty peta England hi goal thum goal khatin avan nei zoka an tanga champion no moi hlutak an choi zuita anne UEFA European Championship mai chelam inel na hi kumsang khazakwa samriat pali tanga nei tran ania kumina inel na nei zota khi Switzerland rama tun thani ni atang khan nei tran ania ramsong parukin he inel na hi an matsona England team avan nei bera an tangta ane tihian England hi atum ni nan champion in champion zone thei an ni boka champion ngun ber ero Germany ni hin tumria thei inel na hian an lo champion to ane inke result lamka santai la football thulenga lut vele donang o don tum chu Arsene Wenger thu soi tang hen bul tran don ta ila Arsene Wenger thu soi hi mitam takin an pom thu te po an ron soi to ani Wenger chon thil ol sam tak ani hiya player no pangjok te an that theina tura ta na malak na hi chu abul bera chang kum sari atang kum sompali an ni la hi apoimo khop maya heti hun la hian technique kan hanti ang chi an theina tok ang bak engemaw chen hi chu ti pui an ngai thina chu an ti thei nuwa chon player thataka an ron chuak thin ani kum sompali an ni hi an thiam alan theina tur tak tak kan hmu theina bul chu ani towa football player tha ani to nemti kan hriat na tur ani tran to ani chumi do le chia chuan an theina te an physical a that le that lote en nam le ani ya kum sompali le sompasari chau hi chu nasataka kalpui angai na chen te po awma ma se kum sompasari an tlin china ero nasatak kan hanti angchi kha thil tul ani lem to lo ani hemi huna hi chon an that dan tak aron lang chuak to thina technique le physical lama po an ron tha to thin ani chutiang muthiam chu coach ro pui tak an ni mai thin ani ato bera chuan kumsom pariat le kumsom pakwa hi ani ya heta hi chon player tha tak tak chu an ron chuak to thin ani abul bera chong kumsari an ni lai kha apoi mowa chumi do lea chuan kumsom pali tanga kumsom pasari kha apoi mo leya kumsom pariat som pakwa chuan player tha an ni do nemti ashia thei vekto tin Wenger chuan asoi Barcelona zom felta Marcus Rashford point thu thar aron nei vele ta Rashford chuan helai mun zom tura thutluk na siam hathil ol sam tak ania January tha Aston Villa ka zom po ha kalom ani kami muna khan nuam ka ti ma football ani nang takin ka khel chuakin ka hria a Villa lamin hun thamin pe po ha kalom hle summer transfer ni pui transfer kongka aronin hong le ya du than tur ol sam tak ka nei le ya chumi chu narphal ani talo ani kadu mai te khan min lo du ve bok hi kalom ma Barca tana ka khel thei hi kalom hle ani tin asoi zui bok Robert Lewandowski point lemin yamal chungchanga thuthar aron nei vele ta Robert Lewandowski chuan hun tam nga angai to lo tin mi tam takin an soi thina tuna po yamal hi nga angai to lova team ta na mi tha ani zia chu kan muto ani season liam ta ain tun season lo tura ani hi athat zol bel don ti hi chiang takin ka hria a player no pang thabik ti tur ani to lova player tha ani to ani he team ta na mi tangkai season thara po ani ngei don na season thatak ama jong aya tha aron nei le nge yang ti in asoi Arsenal team ina anseng no tak Victor Gyökeres chungchanga United team ta na loin lan to Luis Saha point thu thar aron nei ya
Victor Gyökeres an United nola Arsenal team azom chu a hriat thiam thu a soi Luis Saha chuan Arsenal team apan hi kei chun ka hre thiam ma du thlan na siam konga po hei hi thil har satak ani nge yang Gyökeres in ama train United team zom alo chak to thina ma se a team zom chak hi zom chak khopin tu na chun an chelo ve boka Arsenal team apan hi kan hriat thiam tlan ngei po ka ring ani football a hi chuan sang tak thlen du vek kan ni ya ke ni hun lai po United kan som kha ke ni chon sang tak thlen kan du wang ani ya chutiang chi chuan Gyökeres po hian Arsenal team hi azom ani mai soise na tur om lem lova United team hi som cha khopin tun din huna chon an chelo ve bok ani zom cha khopa an che thuna chuan player thaten an ni hi chu zom an la chak le nge yang trophy choi du chuan United Icon Arsenal team hi an khan jok ve bok ani tin Saha chuan a sei zui bok The Sun News lamin atharlan dana Manchester United lampoin antlar hnung lam thuam chak an tum na konga Norway international defender kumsom nia upa Evin Halan chu senglu an tum thu puan ani ya Helan senglu tur hian amana po sum thanem tak the chu anin huam thu an soi Helan hi tun din huna an ram tlap brand team tan ain lan me ka he team tan ami tangkai ani mai pialama Norway tan ami tangkai ani chhauder towa du tu po anga hle adu tu zinga United team hian thom an nei ring ber ria an senglu thut te po arinom chho tran ta hle Liverpool team tan a hlotling takalo in lan to hi pia point ni zang khan thu thar aron neya konate chu chuak lo tura adu thu aron soi hi pia chuan tun din huna hian ani himi poimo tak ani ya Liverpool team a contract he zia adu lo po ani lem lova a phu tang pek anin hom lo ani deuh mai in ka hria Liverpool club ho tu te hi konate hi du sak deuh turin kei chuan ka duwa he team tana mi tangkai tak hi ani theidon ti ka chiang hle ani chumi tan chong contract Mizo hi hluise kei chuan ka duwa konate hi Liverpool team tana mi tangkai le thatak alani don chawa chotir mai hi thil fin thlak lo tak ani ti in asoi Major League Soccer All-Star team a ain lan du lo wanga an threm tak lung oi chialo Lionel Messi chungchanga Newcastle United tana lo in lan to hi sop chu aron tong chuaka hi slop chuan Lionel Messi hian lung oi lo na tur engma anei lova dan azom du lo wanga hrem ani mai ani Messi hi ani na taka chan player ro puile theina sang tak nei ani ya keni lampoin ani hi khovela thaber tin kan soi thina kan ngai sang bok ani chuti rol chuan Major League Soccer lama contract aziaka a contract zalova All-Star team an kalphung angte a khel du lo hi chu a professional lo na chen te po auma hemi wang hen Messi hian lung oi lo na tur anei lova awa khelna contract azia na a an dan zam sa angte azom du lo ani chuan shrem hi chu apum thiam ve mai tur ani tin asoi Steve Nicol point to thar aron neya Liverpool legend chon United team a mudan aron soi Steve Nicol chon United team hi tun din muna anin soi ro pui ang reng khop maya ma se ngai to chiang ta ula season liam ta som panga ni chunga season khar tu kha an ni ve maya amorim atong por lu tuk thin hi chu anui za thlak le in ka hria season thar lo tura po anni hian in seng teute an mamowa chutiang an tilo ni chuan season liam ta ang tho kha por takin kan hmule mai don ani chuwang chun United team hi in siam that an mamo hle ya trong mai lovin a tak tak rama thil anti anga in ka hria ti in asoi Mesut Ozil point to thar aron neya media ten ankom na Real Madrid team achua san dik tak chu aron soita Mesut Ozil chuan Real Madrid khanuam ka ti ma kumthum chunga ka thil ti te ha kei po hiang ka chuang thin hle a goal samriat chuang zet mai assist ka nei thei ani kha Real Madrid team hanuam ka ti ma player thang te ne na kan tho ho na po kha a tha thin hle ma se khati hun lai khan thil aron dang lam thut maya kei jen le Florentino Perez te kha anin muthiam lova anu rei lo te a khel na mun ka chang lo nga la min chho tir zui tamai ani kha sheom ka ti ma Real Madrid ka chua san dona thlona ka chuan te po khan ka mitui kha atla sok thei hial anne khatianga min thlau tlamai khamak ka ti ma
ke jen ne na anin biak thiam lo wang maya ke in kalo tur khamak ka ti emema tun thleng hian hreum kala ti reng ani ti in asoi Victor Gyökeres po Arsenal team azom no mediaten ankom na anzona chu aron changa Victor Gyökeres chuan Arsenal ka thlan chan hi Mizo ani chuan Mikel Arteta mai ba ka he club sporting director Andre Barta te hi an tha emema in biak na po khat luang takin kan nei thei anne he clubina an machop nei te min shrila tu naya Arsenal team hian ma an son zia ka chui chiang ve boka chu wang chuan he team hian ti tak tak na nun an neya chu wanga zom chu kan ni England a bul ka tana khang hun lai khan rei lo te chu ka in lan ve to thina helai mun hi ka hret chianga thatakin ka in lan thei ngei po ka ring ane Arsenal jersey hachunga gol khung thei hi ka chak to emema chumi hun chu ka ngak ring dona tuna tanga rei lo te hen ka ti lo ting don boka kalo nga thin hi tuna chon ti lo ting thei turin hun tha ka nei to ani ti hin asoi hetiang kara hian Arsenal hian mithar senglo tumin tran anlak chhun zom zela karto pakhan English news ten antarlan dana eberichi eze chu senglo tumin ma anlalak chhun zom zela mithar senglo nual antumna konga eberichi eze hi anmachop lian tak ani thu ansoi eze po hian Arsenal team hi som achak thu alo soi zau towa indoor na hi akal tuang thei mai te poin arinom Chelsea lampoin thu thar an neya Leipzig atain Xavi Simon chu an senglu thei ngei arinom ta Xavi Simon mana hin karliam ta kar top lama khan Leipzig lam chon pau million samruk an phu thu an lo sei towa Chelsea le Xavi Simon te hin mimalin remna an nei fel vek towa tu na tanga rei lo te anin senglu thei arinom hemi chungchang hi Fabrizio Romano point atar lang towa Chelsea player thar tu na tanga rei lo te ani thuai don ani Tottenham Hotspur azom mai turanga anlo than tir chiam to pur Fabrizio Romano point aron confirm to Morgan Gibbs soi chu achuak don lo ti achiang ta ha kartop lama khan Morgan Gibbs soi ten Forest nama contract har Aziabel thut maya Forest team tan kumsang ni somni pariat thleng dai contract aziak anne hetiang ani ta kha chuan Gibbs soi du tu te tan chon be sei tur aum ta lo tin ani chu heti megla hian Tottenham Hotspur lam ero mithar senglo tumin anla buai chuk maya Morgan Gibbs soit an senglo theidon lo ta ka chuan Liverpool a train Harvey Elliott chu senglo antum thu puan anne hemi chungchang hi English news ten nizan nama khan antar langa Elliott senglo tur hian sumpo the chuanwal anin huam thu an soi Harvey Elliott hian tu hnaya khan Liverpool team a khelna mun achan tam don lo chan chu apui ti lo thu alo soi towa club ho tu te hne na po atum ni nan chuadil na a the lut to anne Tottenham Hotspur lam hetianga anron lan chat ta ka chuan Liverpool chuasanin Spurs nama akal mai arinom Chelsea forward Thazet mai Nicholas Jackson point du tu anei ro chauzer maya United nen thu taka seizom anni no yin Newcastle United chon senglo an relo thu anron soi vele tatlat mai Jackson hi tun din huna Chelsea lam chon aman hi pau million za atangin pau million som sari vela antitla niam towa hetiang za ta leingam te chon an senglu thei tur thu an soi to United in thuk takin an du thu an lo soi towa Newcastle United chuan Alexander Isak chuak thut mai thei thlak tu tur atan senglu an relo thu an ron soi vele ta khau mai Arsenal lampoin an defender poimo William Saliba chu contract har an je pui thut mai thei niin aron lang vele ta nisan lama khan Fabrizio Romano an atarlan danin William Saliba le Arsenal te hin inbiak na tlonting an nei thei ta niin alanga Real Madrid team zom lovin Arsenal team tang contract tu na tanga rei lo te azia arinom ta hle Chelsea lam point thu thar an neya Arsenal team in hijack tumma se Gerald Hato chu an senglu ngei arinom ta nisan lama khan Fabrizio Romano an atarlan danin Gerald Hato le Chelsea te hin inrem na tlonting an nei ta ni hin alanga club pahni te an indor le anga tu na tanga rei lo te Gerald Hato hi Arsenal lama nilovin Chelsea ama tanga lo hel chiam to tu hian an senglo arinom ta Barcelona director lo ni to thin tuna al hila sporting director na thok mek
Ramon Planes point thu thar aron neya Vinicius Junior senglu antum lo thu thom leng chu thu dik tok lo ani thu asai Ramon chuan tundin huna Vinicius Junior hi senglu tumin thei top kan la chhuwa mek zela ani senglu kan tum lo tia thom leng te chu thu dik tok lo mai ani Vinicius Junior hi helai munai senglu kan tum renga thei top po kan chhuwa zel bokang tundin huna Real Madrid ta ahlim tok lo nin kan lo hria a helai hmuna hian ahlim tok theina turang chu pek kanin huam ani chuaya tam dai po chu pek kanin huam bok helai hmun hi anin aron pan ani chon ati sual don lawa ingtika emo chon thutuk nat po aron siam thei ngei karing ti hin asai Vinicius Junior hi Real Madrid lampoin ran an poiti lo thu an soi to ni hin alanga contract chungchanga ani hi alung oi tok lawa chhuwa mai an phal sak don ni te point alang to Saudi lama hin kan mu thut te po arinom Newcastle United tana ro pui taka loin lan to Alan Shearer point thu thar aron neya United team ina anti turnia ashiat aron soi English Premier League a history ro pui tak lo nut sia to Alan Shearer chuan United team hi tun din mona an la thatok lawa thatok angin in ngai ma se an thatok lo ani title race a chon an la tel thei karing lawa top 6 a omphak tur hian tun din mona player pathuma tanga pali vel chu senglu an lamamo ani tuna an senglu te an thatok emema ma se top 6 a langphak thei tur chon hei a hianin an la ro pui zual angai ani mi pathuma tanga pali vel an senglu lo ani chuan angai te an ni le thawang ti hin asai Lucky Peneusin atarlan danin City na senglu tuma an helmek Donnarumma point thu tu anei chhauzel maya United chon senglu tuma tran anlak tur thu an sei vele ta khau mai tundin munagian luigi Donnarumma hi a khelmek na Paris Saint-Germain na season khadai chau contract anei towa hemi wang hianin achua thut arinom tun nai me contract chungchanga Paris Saint-Germain nen anindor hlotling lo ni hin alanga City lam anron richata United team lampo anron rivele tachat ane Tottenham Hotspur lampoin striker thar senglu tur anmel chhauzel ni hin alanga nizan lama khan court of sight in atarlan danin Saudi Pro League club Al Hilal tan khelmek Alexander Mitrovic so senglu antum thu puan ani hia season liamta Saudi Pro League goal somni pariat z khung thei Alexander Mitrovic senglu tur hianin sumpo the chuanwal anin huam thu an soi Mitrovic si Saudi Pro League apan hnuwa a chechelo angreng khop maya akalpa vel mai emoti mai tur khopin goal a khung thei ani Premier League lama kir aril ruka tundin muna Tottenham Hotspur chan senglu antum thu an soi zuita ani Mitrovic si Tottenham Hotspur mai baka striker mamo mai United point senglu antum ni in thom aleng ve mek bok Arsenal lampoin thu thar an neya court of side lam vekhin atarlan daning komsom ni pariata upa Gabriel Jesus suatir antum thu puan aniya Brazil striker hian khelna mun achang tam tok lawa liamin atlak buak deuh reng bok hemi wanghen suatir ngei antum ni hin alangta a khel phak na tur tlap zong turin antita a angle tudin muna Gabriel Jesus he Tottenham Hotspur chan senglu antum ni in thom aleng mek bok All Indian Football Federation sungchang po kardiam ta lama hangkan lo da to ani kha India Football hi chu achiri angreng khop maya prang te po atopa chun antok tange nge ye kan lo tarlan ta kang khan purfabi zero mano meu point atar langa Indian national team enkol tur anzon na zavi hian deal na athelut nin thom alenga All Indian Football Federation lampo committee te po nehin zavi hi anduang emtia anin ron khoma atopa andu talo ani kha Fabrizio Romano beng melpo athleng hiala ma se hemi chungchang hen thuthar aronom ta an han chui chian veu nuwa dil na thelu tu khazavi aloni hau lo mai zirlai kumsom pakwa leka upa aming tarlan lo chuan zavi email ang che hianin email asiama All Indian Football Federations ne na dil na hi alova thelut ve khau tinani chu All Indian Football Federations lam hi aprang chiang khop maya AIFF mai baka khovel pum hi apring aniber mai ngeyom ver khop mai English Premier League lampan le adu wanga tun din mana duar mek
Douglas Luiz chu Juventus samchon an hrem tur thu an puang chiang ta Douglas Luiz hian tun din hmuna Premier League pan aduwa Juve lama khelna hmun achan tam tok lo wangin alung oi lova chuadilna a the lu towa training po azom du to lo ani hemi chungchang hin Juve lam chu an lom lo khop maya dan an nei sa mangin an hrem tur thu an soi chiang zuita ani tun din hmuna Douglas Luiz Premier League club engemaw za chon senglo tumin tran an lamek ani RB Leipzig striker thazet mai Benjamin Sesko malam hun po tungkar chung hian ti chen ani tur thu puan ani ta Fabrizio Romanon atarlan danin Benjamin Sesko hi tungkar chung hian malam hun engkim achiang dona transfer po afel man tur niin atar lang bok Sesko hi tun din huna Newcastle United mai ba ka club engemaw za chun senglo tumin tran an la meka Newcastle United hi an khan ber nin tu na chun antar lang ani Real Madrid lampoin an defender hliam wanga an sor thei meu lo David Alaba chu chuatir an tum thu puan anita Dario AS namin atar lan danin David Alaba hi a contract ti top chungchanga Real Madrid hian mimal takin khun khan takin an betowa indoor nei ro an hlo ting talo ani David Alaba hian tun din hmuna season khaddai Real Madrid ta contract ala neya contract ti topai chuan khelo point Real Madrid ta omreng athlang ta jok tin ani chu Saudi Pro League club Al Nassr lampoin ni jang khan thu thar an neya mithar an senglu don ti achiang ta Chelsea trangin Joe Felix su an senglu don ta Euro makta doi samthum velin ani hi an senglu don ta ani Fabrizio Romano hemi chungchang hi aron tar lang towa Cristiano Ronaldo point a private jet mangin Al Nassr lama Joe Felix hi a hruai to nge ani voin lama khan video lampo aron chuak towa Joe Felix hi Al Nassr training na hmuna te po a mel mu ani towa tuna tanga rei lo te a an senglo thu hi an puang to don ani Liverpool lampoin an forward an ui mai Colombian forward ni bok Luis Diaz su an chan don ti achiang ta ni jang khan ama du tu Bayern Munich le Liverpool te hi aman chungchanga anin rem ta Euro makta doi samsari panga hin Bayern Munich and Colombian forward Luis Diaz si Liverpool atang hian an sengnu don ta ani voin lama hian Luis Diaz en medical test anei ngal don na kumli dai he team tan hen contract aze tur thu tarlan ani bok Luis Diaz si nge kan mu dan hlom le Diego Jota aboral khan amel mu ani lem lova season tharlama Diego Jota goal khung eng Liverpool jersey ha chung hian kala celebrate nge yang ti te point alo sei towa a intiam nei ro ati hlo tling thei don talo ani Al Nassr lampoin thu thar an nei chun zom zela Joe Felix ang bokin Anthony chu senglo an tum thu puan ani le ta Brazil forward hi tun din hmuna United lamchon chuatir an tum thu an puang chiang towa Joe Felix ang bokin ani hi an senglu ngei te po arinom hemi chungchang hi English news ten ni jang khan antar langa Anthony hi an dor ngei ti po an chiang to ani preseason tura AC Milan an ne lo hnuwa Arne Slot chu zona zo ani ya mithar senglu an na tumle thumlo chungchanga an zona achang Arne Slot chuan tun din hmuna hian transfer chungchang hen soi thei atam lo ang reng khop maya center back hi chu kan mamo reng ani amai ro chu tur kan nei kha han en ta ula Ryan Gravenberch kha center back ka ading thei ti kan motowa wataru endo po ala thei tho bok ani Joe Gomez si tun din hmuna hliam te naw aneya arondam trap to boka mithar senglo hi kan mamoem ti zo na chu kan thatok vewin karsia a kwansa chotir ma ila mithar hi kan senglu tangem ti ka soi theilova kan senglu thei ani chon alomom anga kan senglu lo ani poin insiam remdang kan zong to mayang ti hin asoi court of sightin atarlen danin Real Madrid po Rodrigo chu senglu antum hle ni hin alanga Nizan na mahan Rodrigo Ballon d'Or dong lim senglu tur hian amana Rodrigo Eduardo Camavinga mai baka Euro makta doi somli pek anin huam ni hin alanga Manchester City lam hian anpom sak angem ti chu tuna tanga rei lo te hen kan hredon ta ani Real lam hian Rodrigo le Camavinga te chotir an poiti lo thu an lo soi towa Euro makta doi somli pek tel anin huam boka Rodri hi an senglu thei mai te po arinom
ole hatichin hatun trumatan ni tamai se clear tu te ka channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lom han tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak te ne kanin mu chho le zel don ne